iya kan makalami bago nga bola di nakali patamay makana sampajangi iya tapi aja na surugay lalo na to masampajang pamasina po nga Allah Ta'ala syafaat na nabita iro duwe na sabamagay upasangi namo maga rajan na dosata namo siyaga egan na kasalahatta namo sinin na rupan na dosa-dosa kang kamana tajama tapi kono kuro kipo ng Allah Ta'ala na sabab pamasena pasti salama ki tapi namo maga bicu na dosata namo maga bicu na kasalahatta tapi ketika Allah mengukur kita dengan keadilannya pasti na adili ki kuncinya begitu jadi namo maga rajan na dosa ko pamasena mo po ng Allah Ta'ala na lingi salama ki tapi namo maga bicu na dosa ko keadilan na po ng Allah Ta'ala na pasiruntukan ni tatakilay jammu Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya jawadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud birahmatika ya arhamar rahimin Alhamdulillah syukuruki maraja lori pong Allah subhanahu wa ta'ala angkaki napasita rupa rilalan na yon Roma barakae rilalan na si di acara yan narito paringati wisi di peristiwa maraja iya angke pura na alami alimalabi na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua peristiwa Isra dan Mi'raj mudah-mudahan rilalan na iya acara tae angka dua telupa disa ngawadding lolongan berkaitan dengan hikmah yang terkandung rilalan na peristiwa Isra dan Mi'raj nasabari wadding tatambay amalatta atau paling tidak menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau paling tidak menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi ia angkai malada ipuminasa ilolonga syafaatna nasaba dek gaga Nabi wadiyon roy makatan nimasa untuk lolongan let yang asalamakang ria supurena janji ngapong Allah Ta'ala di mana tidak ada pertolongan kecuali rahmat Allah pamasena pong Allah Ta'ala si bawa syafaat na alimalabina Nabi Muhammad SAW yang kami hormati, kami muliakan para alim, para ulama, para azatis dan azatizah, para pejabat pemerintah, ibu-ibu majelis taklim dan seluruh jajaran panitia pelaksana Isra dan Mi'raj sekaligus seluruh jajaran pengurus Masjid Darussalam Impa-Impa Lena Gurutta beserta hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Irisam makadayro nabita sebelum ipalalempennya kupong Allah Ta'ala banyak masalah yang dihadapi. Istri tercinta beliau wafat, Khadijah, pamannya juga demikian. Narima kona naro mancaji aguru ngemaraja lokoridi makada nareko angka musibah poleki kadang-kadang musibah itu justru mancaji lalang untuk kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadangkala angka pamasalah nahusuki masempajang iya kung kain ramelo iwaja na malauliso na pasinga na degaga dui madarito makanja-kanja bate milaw dong atau macan ring ilakay salingko ilakay na biasa moto masampajatahayo tapi waktu na degaga masalah na mamatinro na manonto sinetro ngaga ini gak tahu kode gaga masalah na dina serius beribadah biasa-biasa mi
Tapi ketika ada masalah, kadangkala kita lebih khusyuk dalam ibadah, lebih nikmat dalam beribadah. Maka dito pandrite, ya ko angka aga-aga poleko. Naiya masalah poleko sitongan na tapi pede macawe ko pole ripong Allah Ta'ala, pede mo nikmati asang ipakasiwang sebenarnya tu tania musibah. Aga pale papedalle nalingi po Allah Ta'ala, namun bentuknya tidak menyenangkan. Iya. Jadi ya kongka agak-agak poleki aja langsung maka ada abalai belum tentu. Boleh jadi itu adalah cara Allah memanggil kita supaya lebih macawe kilori pong Allah Ta'ala. Pada rona awasa maka da mega tahu angka pamasalah na pamakanja kehusuan na nareko masampajang. Iya kode gaga masalah na biasa-biasa. Bahkan sikiri na biasa-biasa. Tapi ketika ada masalah na pamanang imu ba si kiri na mega jamaah ko makorubong paywisan yang kapamasalah na si bawala kay na ang kapamasalah na ko jama-jaman na melo pilay mutasi pole kantoro na pamilaw amalan agay baca pa ustas sampai sapa amalan. Ketika dia mendapatkan nikmat justru dia lalai, tapi ketika dia mendapatkan masalah justru dia dekat dengan Allah. Maka ia rositonganna aja tak ada masalah tania, tapi begitulah cara Allah mengundang kita untuk mendekat kepadanya. Kemudian yang kedua, ia ro ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam narekolai kaji wisininna Nabi sebelumna Nabi tak dek gaga Nabi layale dua-duanya pada Nabi tak selain diperjalankan secara horizontal, secara vertikal juga. Nah sabaya ko Nabi Madiolo itu angka ipalalam panimi, ipalalam nih diisrakan saja pada Nabi Musa ketika dia ke negeri Madian. Ia tosi ko imi'rajkan Nabi Isa langsung yakamen reko langi de tosi ni palalam langsung bami diangkat ke langit kedua. Apa tingkatan-tingkatan langit itu? Langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Isa dengan Nabi Yahya, langit ketiga Nabi Yusuf, kemudian langit keempat Nabi Idris, kemudian langit kelima Nabi Harun, yang keenam Nabi Musa, langit ketujuh Nabi Ibrahim. Dekat cautanri onron Nabi Ibrahim. Jadi ya ro Nabi dupai Nabi tamakai kan Nabi. Tapi magi nang kaya lay khusus ka dupai Nabi ta. Nama kamu ya 25 Nabi dan Rasul kan. Magi nang ka Nabi Idris, magi nang ka Nabi Harun, magi nang ka Nabi Musa, magi na Nabi Ibrahim, magi na Nabi Adam, nang ka na Nabi Zakaria, angka Nabi Maya Nabi. Tapi kenapa dia menjadi pilihan? Ternyata ya dupai yang inabita di tingkatan langit memang angka khususiana. Tapi sebelumnya kan Nabi tapole Makkah dari Masjidil Haram. Lai bawal lau Madinah. Napai bawal lau Bukit Tursina. Napai bawal lau Baitul Lahmi. Napai bawal lau ke Masjidil Aqsa di Palestina. Jadi macam cene Nabi tuh. Ya kene malampu bawangi macawe. Tapi dari Masjidil Haram ke Madinah, mas sempajang iduan rakango ke Madinah, ipalipang ko malaikat Jibril, na isuro mas sempajang. Selesai mas sempajang Nabi ta makutana maka daun ruang aga Jibril. Maka dia malaikat Jibril, Muhammad, oko komatu malaikat dapurang. Ini adalah Madinah. Selesai ni mas sempajang Nabi ta koro, laipat teru iloko Bukit Tursina, Gunung Sinai. Disuruh Nabi ta masampajang. Selesai masampajang don rakan Nabi ta ko Gunung Sinai, makutanay, maka da onrong age Jibril. Maka di malaikat Jibril onron na Nabi Musa sipat bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala. Selesai di Gunung Sinai, Bukit Tursina, dibawa ke Baitul Lahmi. Lai suruh si masampajang. Selesai Nabi ta masampaja don rakam makutana si Jibril onrongaga ye magi nang ka masampaja nga okoy aga na sa malaikat Jibril di sinilah Isa bin Maryam dilahirkan. Okko ni Nabi Isa jaji napaipatamo ko Masjidil Aqsa di Palestina. Aga na pigaw Nabi ta ko Masjidil Aqsa ipasampaja ni Nabi ta tapi ale naman caji imang
25 nabi dan rasul, 20 pamancajimak mengukui monrina nabi tak. Itu isyarat bahwa Rasulullah adalah imamnya para nabi dan rasul. Pakutana ukui Madinah mas sempajang, ukui Bukit Tursina mas sempajang, ukui Baitallahmi mas sempajang, mancajima ngoko Masjidil Aqsa. Jadi wattunna menrek mameraja nabi taaga jepe na tarima na mas sempajame manina pajokai. Jadi ya kong katau makkada ia mananangka parenta sampaja pole mamni mameraja nabi ta itu keliru. Nasabak Nabi Zakaria mas sempajame meni, Nabi Isa mas sempajang, Nabi Yahya mas sempajang, bahkan Maryam mas sempajang okilalan na mihrabna. Jadi ya tu sempajangnya Pak Bu tanya pakasiwa baru, pakasiwa metana mapamulai Nabi Adam nang kami menayasa sempajang tanya baru. Iya naro isyarat maka doki Madinah mas sempajang, oki Bukit Tursina mas sempajang, mancaji imal lalu ke Masjidil Aqsa. Sininna Nabi dan dia suruh mancaji makmumana oki monrina Nabi tak. Tahu mati mana ro? Maga na kong kay mapa na tahu mati makmun na. Kira-kira aku kapan ule din ro. Tapi ang kedua Nabi itu makalelep Pak. Ang kedua Nabi makaleliang. Nomor sidi Nabi Idris. Yang kedua Nabi Isa. Iya Nabi Idris nakalasiyang mi malaika empay tama suruga. Itu makalaka ya nakalasiyang apakan napawi maka damaga padi na kotomate. Nakada malaika mapadi nasa meka coba-coba rasaiwi. Nasa ngilaw mo ko kulipong Allah Ta'ala mangilaw diisinkan layudu nyawana narasakat pat di na yasang ya matengang napamakutan na makadamaga ko naraka nasa pacala liwaw ko nasa bawa kapila ko may kamitay ipataman ranaka di na may tamilawi maso di nulay nasa ipasuka liwa harajin ako patalo ka lang suruga sisan na lato suruga menyamang na pula malaika nasa ngaja na wasu ko na iya nasabari tu di nasu Nabi Idris ulilal na suruga maka di malaika ini mesti masuko nasa ide o ko na iya monroy maka di malaika ini na cucu teta masuruga ko di na pula naraka nasa wasa puli ni ona si baba makanya Nabi Idris adalah Nabi yang ada di dalam surga, dia adalah kekasih Allah dan dia sudah sangat dekat dengan Allah. Aga keistimewaan Nabi Idris. Lo buka aku sejarah demi matoga caukanja ibate na makasiwil lo ripong Allah Ta'ala. Apa butim pari na sidape bainena aga na pau wala zikrullahu akbar lebih manyamamo piko maringarang lo ripong Allah Ta'ala na ko sidape ka baineku. Ang kagataw butim paro ko sidape bainena na nasa lebih manyamang ko masempa jangan nanya ko sidape ka baineku. Yabi ka pangidi nulis si balikan na. Iya na ro nasabari kemudian diakui adalah nabi yang sangat luar biasa dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian angka guru nga miyalok ko tanyajo sampayang bahas tapi guru nga ko nabi iya Nabi Adam upasangi Nabi Adam pole tu suruga layak dempar lokolino gara-gara aga angka kesalahan na cidi memakan buah huldi kaya tengi tapi ro Nabi Adam manri buah huldi dua pengaruhi nomor sidi balisi latamamuka yang kedua bainena tapi ro balisi pengaruhi Nabi Adam memati bate nama pengaruh maka daya agagawe misamon payatya ko manre apa iya ko manre agagawe tatak ko tunjuk kutilalan na suruga ay di mo pa natarpangaruh iya mana natarpangaruh maka daman ibalisi hedang natya mema biasa po ang Allah Ta'ala manre tapi iya makokwa na palaba ni matapa nanre magay pa makadaka iya Iro Nabi Adam tas salah wajar
nasaba manang kay balisi barani malay asan na po ang Allah Ta'ala nakada napalaba ni aja na to mabela pa iya kong kacama nang katapudangi pa cama makada na temi mako biasa Pak Bupati mako ko na palaba ni de na mong kilot tanay Pak Bupati makada wat dito nga naga yang penting ang karatas na mana Pak Bupati ay jokani iya na mega solangi te mako ko iya mengatasnamakan orang. Dia na pula si runtuk bupati pula mima foto. Nah saya pura-pura bos Itu gago ko Iya maya mako ko Iya maya tu tappan na pinangkurang. Ang kagaga na uruso na marajing-rajing tappa makada pura-pura bos Wah enak kada pura-pura bos lancar. Iya tu bahaya tu na pinangkurangnya. Jadi itu solangi. Yang kedua aga makunray bayinela. Iya tu bayinewe magala to makasolang. Iya. Iya magala makasola bayinewe. Jadi makasola maga iya tu bici nah. Iya, paena tu na makunray masusah. De gaga. Iya, jingka tu senjata nama kunrai, iya na iya codo sabara ko, di kami jaji, iya, jadi ini makunrai tatah ngice di aleta aja tahu rusuk menyurusan na aronewe, iya, tilau doang ngemi, iya, aja na tu melu risa manang. Iya. Jadi aja na apa mega arwane masola gara-gara makunrai tapi mega to tau madeceng gara-gara makunrai na pak yenang kabaine magala milau doang ngilakain na dan suami itu betul-betul cinta kepada istrinya insyaallah malomo dale na tu iya upau tu maka dia komeloki makanja karirta makanja papedaleta malomo gagayurusu pakanja kibawa ni papujita lobaineta napata suruh milau doang iya apa ya makunrai na ya milau doang malomo lada hitarima pak dongan na maki itu kuncina iya tiya jarang nggak milau doa pak bu jarang saya jarang sekali doa saya itu hanya biasa untuk jamaah biasa untuk anak-anak santri kalau doa pribadi itu jarang kadang saya itu minta ke ibu atau minta ke istri. Jadi lapor mi bawa ke dengka ko hajatku mohon didoakan. Doakan. Iya. Aja to sini di makun rei makai ke cincolan nah. Nah semak kada mi mengak padahal dinang kada. Itu angka na tasala tapana semak kada mi mengak. Iga suruh ko. Iya aja tilau dong. Iya. Gitu apa angkat tahu pandrita makada akatalui lebih masih japak dongan natu bainewe itarima nanya lakai makanya komeloki masih japak ganai dua baineta langsung protes ibu-ibu dia dah sepakat iya jadi itu kuncinya makanya Nabi Adam nasaba pole suruga niat dempara lokolino itu merasa terhina sekali apa purai matandre kedudukan nalaran no iya aguro na yahe maka dia ko angka tau pura matandre jabatan nata papaya loki bersilaturahmi gembirakan hatinya tau pura sogi madece-dece na tapamangkero loki siaraiwi aja tamabela magai pasanangi atinna iya po ko cama mancaji bupati aja mo talo mitai Mario mo itu iya jadi itu kuncinya ada iya mo tu kuncinya jadi ya kongka tau no aga jero kepala dinas nalo mancaji guru biasa loki silaturahmi ki tetap menyambung aja na yang mikosogi ite na tuli SMS terutama biasa bupati mako tuh ya kumak jabak mopi boh dia apa aja teh hormat tapi ya apa aja makanya jabatan itu hanya 5 tahun ya komeloki hormati karena jabatan 5 tahun itu na hormati tahu syukur moki na rekogan na 5
Iya. Jadi ya komelo ki hormati karena kecantikan, paling 30 tahun paja nih. Iya, komelo ki hormati karena waramparang, angka waktu nalaga. Makanya akhlak itu penting. Jangan ingin dihargai karena yang lainnya. Iya. Ya nanti ya ampai pak sitongan na, ya kumapak boting itu, itu usapaka ya tu kongka ya tu tamu khusus. Makibuaki onra tamu PAP. Sebenarnya itu saya itu tidak sepakat. Nah pada mana gitu tamu tak perlu muliakan imagi nang kasingkai pasalah gara-gara maka dari pajaba. Ya ko ya aja nah. Apa iya ko tako si tinro ya rona pajaba si bawa rakyat biasa na tahu si kalas watun nama bicu. Siak katanya ngelima tamo ko lalapes tata nasabaang ka jabatan ne cide de gage cide suruh ni lepat cide matarui cide majani nyawana. Tanawan-nawai gare. Jadi ako makibuaki acara pada bawa nila yolo aja nagaga PAP na. Aja nagaga. Pak Mandarito aja tiya tu koi PAP dito na siya na solorang. Aja na yelo kada pasolo nagan na kumayaga pak doangan namo poko. Iya ko pak doangan tau kasi itu lebih macawe ko po ang Allah Ta'ala. Majami law na makanya ko tumapaboti tau kasi si mana yunda. Nilaw doangan ngi makanya tu kundangan yang kataroki mohon doa restu. Denah kada mohon bawa uang. Dekaga. Iya. Nilaw suruh milaw doangan yang anak tak itu penting. Mereka makoko apa bu? Onro to na makibua acara liwa ikan nong kosok na. Iya aja na nata liwa. Cukup biasa-biasa. Takarua pulo na iwaja tenda igatu makabalo bencong mi makdoja pasang. Deto nang kanita. Le nang kapa. Deto nang katau kong katamu tatuliche ngamite ko manre deto ka manre cukumi. Iya iwaja ni 20 na juta itatay ni pasan ni ko rewengi bongkar ako rewengi. Gaga 20 na juta ta coba gere kini 20 na juta ta pasalah tatarongan ni anata ko pure buti na paki mamodala waddi sitaumi na waddi madeceng gaga na makun rito na wita makko masolam. Iya deto gaga ko ajo di iya biasa-biasa na iya paling aja mitos ni tu tahu pak 20 na juta capu kan bencong ini nyamangi itu ka bencong apa mo ko ya tu mi mah ko iya aja nah di bawah apa ya nang kana balo-balo no kote pakoni ro pan rasa-rasa teh malau makin re teh makin teh pasang. Si polowan ni letu subuh na pasang baboting ita tate 10 siding kanita mutta tate 2 rewa ni tate ni korewen ni piko yasang ni galehe ikan na kasolangan ni iya mega mematote makukapa banyak sesuatu yang kita miliki itu tidak bermanfaat mega ropo mi iya makanya pada mi itu lawangnya aja na ipasama nang yero. Iya tu perhiasan nama kun raya makalicu bu manang anting-anti makalicu bu foto makalicu bu rante makalicu bu dena pita tu iya makokoi saliwa manang kan ma temple kon katoni bu majijira iya pada toko lawangnya berjalan lakai naman rasa iya aja nata pasipuane dena mereka akan kolawat tak pakai yang sewajarnya aja nata taliwa-liwa sebenarnya tidak boleh itu babu berlebih-lebihan dalam berpakai perhiasan itu tidak boleh ya makoko boy nongkon isalipangin kan ke maka nanya mojek meli cocok ni di memang meli tapi angka ya sekewajaran dalam agama si depe ni tau kasih minder ni si bawa di tudang iya apa marawilo mana ni gitu kare naya ko mate ki bani mondria mi tumalay kenri me lallo na de na lay iya masa gide na lak na bayini lakay ta ko mate tuki lagi melo malak kay bayini palay ko mate makaga iya makanya na pasipulong itu lawat tabu makaladaya ka kasumbangan nyo ko masigih ibagong masigite kana pasantret tarohe masikola tabantoy
Ia itu tapunai salama ko mo pidi ulawang dia tapunai ya ko mati tawe mi malay. Tapi ya ko pura ta sidakang napa ya punai hagikin na tu. Lega aga. Dia na tapalayolo ina dupai kia tu lawang dia na talatu sermonri kecuali ta sidakang aja na megala da tapake. Iya. Dito ka jaga kami lawan ako mabulawa gang kasikung ka di mabalo-balo si sana lalo celengangnya 2 sabu min liser tahu kat di lada to tersinggung memang nih je. Iya, ini penting saya sampaikan. Iya, asyidak kaki iya miniya sa te tahu kanja ko mabasay namo pas sampaja ko maseke imakal ba mite pas sampaja bawang bisa-bisa pas sampaja bawang pas sampaja lasuna degaga isa na oli mamasang iya iya degaga iya itu na rampe tahu ya komeki malampe umuro usahakan ya basaki pak ya tu tahu mabasay pak na puji mana te namo tahu seke puji to tapi tahu seke itu degaga puji namo tahu seke cacatoy iya iya tamakat di pajai namo tahu seke makana tahu seke patian padahal liwat pialin iya abasaki makanya kong katolina rampe tahu napa niya kumabasay te dega tahu masa tu kasiasi degaga iya usahakan inang kawakapta aga melo pak degaga tibawa kain paling murah nantara kita makana mangoto degaga tahu kau to Fortuner natane itu nolah oto gana pale oto ambulas oto dega renna dega basi mion reliu dega chow sempuye bola maka lupuy Sulaiman iya aja tak kadang kamu magana puji ka laki dega ga itu iya minak kada saya ko tutu ya ko tomati dega ga melo taro ko bola na 2 pen ni dega ga iya maka dami matu sayang saya ko pamulang iya na tomati na dega ga pada midi malak ronewe mati ki pak tata itu bayi ini terterimo gana siulat teri napa maki buah status sudah 1 bulan bapaknya meninggalkan si senang katau makome yawa nasa sabar ki nasa makasih anyo gaga pajaiwi itu penting Pak bikin nengnya iya tak kata masa bikin nengnya tisangi maga sijak na nalupai kita kotomate maka degaga tahu tajampag seandainya kita tahu bagaimana cepat orang melupakan kita ketika kita meninggal maka degaga tahu tajampag bicara saliwat degaga tajampag iya jabata takatan ni de panilemak ki nang kana tolay degaga makanya mesti disadari itu ampai modal pokok ya punai ibadahnya amal baik tapakan jaki pada telur pada terupa tahu apa 2 tu tahu biasa madari maboro-boro kega tahu sogi pamulangi si bawa tahu menre jabatan na cede iya oh madari tu ko menre cede dale na tapat titi oh iya cetulan riawah itu iya ya na tu ampai na suroki nabita ko to jokka menunduk aja na to cenga makanya nabita itu ko jokai pada to solo pole bulu pada ko solo pole bulu itu jalan sambil menunduk aja no rati mako ai de kan iya ya maka ko to mabas satu dia na paja na rampe kita iya buruk buku-buku capu de gaga tapi dia mau pernah paja na rampe kita tapi ya ko to maseke de gaga singaran maka dami te mati di tahu kadi ya kami tu ya kau tahu mabas sama mati Allah kasih nah laba itu basai tahu kanja coba kata tapi kau tahu seke deh kura-kuranya tu maka kami tu iya makanya bapak ibu sekalian upasangi aja namigalada orang parang kita anukan bawa titip supaya kita punya. Iya, karena tamas sekolah ke pesantren ke masjid bangun. Nama nasa makna nabi tamam bana masjid dan pidunya lillahi taala banallahu lahu baitan fil jannah. Nigi bangun masjid kolino karena pangala taala bangun ang istana kilala na suruga. Ye ko meki mapunay hotel ko suruga. Asumbang ko masjid namo deta sampajang.
Namo deta sampajang kato bola ko suruga dia minta tamah. Iya kan makadani bagunga bola dia nak kadai patamay. Makana sampajangi. Iya, tapi aja na suruga lalu na to masampajang pamasena po ng Allah Ta'ala. Syafaat na nabita iro duwe na sabak magay upasangi namo maga rajan na dosata namo siyaga egan na kasalahatta namo sinin na rupan na dosa-dosa tang kamana tajama tapi kono kuro kipo ng Allah Ta'ala na sabak pamasena pasti salama ki tapi namo maga bicu na dosata namo maga bicu na kasalahatta tapi ketika Allah mengukur kita dengan keadilannya pasti na adili ki. Kuncinya begitu. Jadi namo maga rajan na dosa ko pamasena mo po Allah Ta'ala na lingi salama ki tapi namo maga bicu na dosa ko keadilan na po Allah Ta'ala na pasiruntukan i tatkakilay jammu.